campaign ti PE kum noi kan ni ka jingya jengkal air kemta Abi ni bagai election hingga soto bagai atres tom bagai kambon kapor ban pale jengmut abi ni election jakum tang leo pan kanjil so itu kijaka ke batlon jakum tang i bagai jingre mata kadon ke jengkerman ke baskam bapai baru lah soto lot bahadir bagai jeng form ni sarkar poka sarkar khalia hadir bagai NPP ke dalam sarkar Badru bagai NPP ke UDP ru ke jenlang bat ke NPP tekpai pa jong i kira soto ba bersekutu sia lambaklah yang ba ka UDP ka diga seng dulu bat ki kan ben ki isu joka NPP andai menta badang i ba kila lek trilang ba diga sarkar ka bayalam da ka NPP ki pai ba sayong ki yong ki detang ki dong lambaklah ban menta kila stu sai wan ki tu ki don mensua UDP ru ki bon ki balawan join bat ka NPP Jakarta ada jekerman ke bangakum ukan di dia joka NPP banyak kali di election hang depo sayong dingin dapat pada ba kan ni ka kumagi i ki berok ki crunch pakai ka sympathy wave ka ban ya in favor of the UDP TV ngokum no atau kan ni kan kita ya ka prospek jong ka NPP pi kan ni ka seperti ka namdan hang ni mar balai nama tu kandidat jong UDP bu yang mentaru udon mentalang ban penram ya kunyi lejong tugas nam arja khatpra Hadian kipat ba hak tu de bokran itu ibai kentian bawang baw mehe jongi along expedient te hadu menta kasung ka kta ba ya u habe dei ba ke wa ta kabot seulam jegum ta na kada jonga ka simbeng ba ke bo pai ba jongi sayong u so thu kham ha ba ni gibriu ba pai na ba te hang ni kiwan kipat ba menta hang ni kat ni dei ban ong bangi ai pisan ni em tu ke kali ru kiwan hi isubo tang ka bos ka tu ni tali begitu bom dan kali ke nyok ba ni sementara Jakum tang i bagai ni ka seperti vote hang ni pos ayong kenam terikam.